none ni kuwa gatatu tariki 19 Gashyantare ni umunsi wa 50 w'uyu mwaka wa 2020. Kuri itariki mu gihugu cya Mexique biziza umunsi w'ingabo. Hari ku itariki nk'iyi mwaka wa 1788 ubwo mu gihugu cy'Ufaransa hashingwaga umuryango warwanyaga ubucakara witwaga Société des Amis des Noirs. Hari ku itariki mwaka wa 1913 ubwo mu gihugu cya Mexique habaga coup d'état hiswe y'igitangaza. Icyo gihe witwaga Pedro Lasclan Pardes yamaze ku mwanya wa perezida iminota 55 ahita yegura abwegura abasirikare bari bakuriwe na General Victoriano Huerta. Mwaka wa 1937 kuri itariki mu gihugu cya Ethiopia habaye ubwicanyi bwakozwe n'abataliyani bari bayobowe n'umujenerali witwaga Rodolfo Graziani. Ubwo bwicanyi bwanamwitiriwe nka Massacre de Graziani bibasiye ibihumbi n'ibihumbagiza by'abaturage barwanyaga abataliyani bari barigabije igihugu cya Ethiopia. Mwaka wa 1955 kuri itariki hashyizwe umukono ku masezerano mpuzamahanga yarahurije hamwe ibihugu byo muri Aziya y'Amajyepfo n'iy'Iburasirazuba. Ayo masezerano yamenyekanye nka Organisation du Traité de l'Asie du Sud-Est, yashyizweho umukono na Pakistan, Ubuhinde, Birmania, Thailand, Philippines, Indonesia, Vietnam, Laos na Cambodia. Hari mwaka wa 1963 ku itariki nk'iyi ubwo isi yari mu ntambara y'ubutita ubwo Repubulika z'Ubumwe z'Abasoviyeti zatangaza ko abasirikare bazo 17,000 bari ku butaka bwa Cuba bagomba gusubira iwabo. Gutaha kwabo kwajimije umuriro wari ugiye kwatsa intambara ya gatatu y'isi yose ubwo Repubulika z'Ubumwe z'Abasoviyeti na Leta Zunze za Amerika byaribanaga ingwe. Hari ku itariki ya 19 Gashyantare mu 1984 ubwo wari umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Yohani Paulo wa II yashyiraga mu rwego rw'abatagatifu abantu 99 bari barishwe mu gihe cy'impinduramatwara y'Abafaransa Révolution Française. Mu 1985 kuri itariki indege yo mu bwoko bwa Boeing 727 y'isosiyete yitwa Iberia yakora impanuka i Bilbao muri Espagne itana abantu 148 bose bari bayirimo. Mwaka wa 2003 indege y'isosiyete yitwa Ilyushin yo mu gihugu cya Iran yakoze impanuka hitana abantu 302 bose bari bayirimo. Mwaka wa 2007 mu gihugu cy'Ubuhinde hagaga ibitero by'iterabwoba byahitanye abantu 66 abagira ku ijana barakomereka. Hari mu mwaka wa 2008 kuri itariki ubwo nyakwigendera Fidel Castro wari perezida w'igihugu cya Cuba yegura ku mwanya wa perezida ubutegetsi akabuha umuvandimwe we Raúl Castro. Mu byamamare byavutse kuri itariki harimo umunyapolonye wari umuganga akaba n'impuguke mu by'ubumenyi bw'isi witwaga Nicolas Copernic, akaba ari we wavumbuye kandi akanemeza ko isi yizenguruka ikanazenguruka izuba. Yavutse ku itariki nk'iyi mu 1973. Mwaka wa 1901 havutse umwongerezakazi witwaga Florence Beatrice Green, akaba yaramenyekanye nk'umugore wa nyuma warwanya intambara ya mbere y'isi yose witabye Imana muri Gashyantare mu mwaka wa 2012. Mu 1947 kuri itariki hatabarutse José Joaquín Olmedo wabaye perezida wa kane w'igihugu cya Equateur. Mu mwaka wa 2003 kuri itariki hatabarutse Washington Bertrand wabaye perezida w'igihugu cya Uruguay. Abakomeye ku myemerere ya gikirisitu uyu munsi bazirikana mutagatifu Barba, Gabin, Audran, Procrus, Lablas, Zamudasi w'Yerusalemu, Alvar, Boniface, Conrad, Elizabeth, Lucia, Eugene na Nicetas. Ini radio Musanze yene Tuyishime Jado Office.